Watch the skies. Warm-up's done. Time to kick this off. Amoy pintari. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Scavenger contract look. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Enemy dropping into the AO. Alright, lads, let's get that. The best man win. Mark target for strike. This is loader 2-0. Good copy. Located a supply box. Secure that position. Objective located. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Contract updated. New objective identified. Moving. Gas is closing in. All supply boxes found. Solid work. Armed mobile. Friendly loadout drop on the way. Yan na ba? Ka-chicken ba? Chicken lang. Chicken manure. Not bad. Not bad, not bad. Bad. Not Namatay good. lang kung ano ko doon, men, na nakapunta ko sa inyo. Nakatutok to kasi sa akin, men, eh. Dalawa kasing na-wipe ko doon. Nakita nila, oh. Oo. Ganda na skin. Na ano Bagong tayo hingi. kanina, sa likod natin. Mga hingi.
Oo, man. Thank you po. Prabit labi na si Snellon. Tagal ah. Wala nag-reset na. May problema yata Facebook ngayon ah. Bakit? Bakit? Hindi ko ma-access yung ano ko eh. Creator Studio. Yung ano. Live dashboard ko. Hindi pwede. Hindi ko ma-access. Hindi ko magana. Pero naka-live naman. Kita ko live mo. Pero dito sa dashboard eh ano naka-offline, hindi ko makikita yung mga ano, comments, mga ano. Kagad. Sa ano mo? Oo, kagad. Hindi ko makita kagad. Delay. Pag ano, chine-check ko na lang dun sa ano, sa regular na newsfeed ko. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Ito yung bago. Anong finish? Load nito. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone.
Tara, loadout. Let's get that recon data. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe Wala zone. yatang buy station dyan. Leave it to Meron me. ba? Hindi, Wala pa. mamaya nag-show ng buy station. Nag-show yung... Ay, hindi pa nag-show yung buy station pa. Hindi, ganun. Nabago yun ah. Ito na yung bug ng Call of Duty. Ano bang ginagawa Di nila? pa tapos na. Tapos na kasi, Lods. Kaya wala nang bilihan. Oo. Itatapo na yung ano. Warzone. Gusto niyo loadout tapos bala? Okay. Para mabilis. Wala naman tayong kasama. Pero alam nyo may malalabas na bilihan dyan. Oo. Ito na, buy station oh. Dito. Tara. Oo. Tara. Loadout sa bala di. Targets are up. Get to work. Ako bala. Ayan. Friendly loadout drop on the way. PlayStation ta. At least may loadout na tayo. Ganito siya talaga ba? Babae pa. Recon ba tayo? Yeah. Rockin. Proceed to the marked location and secure the area. Di pa looted dito. Hindi. First floor, madaming pera. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Dropping. Ano ba nang drop yun? Putik na ubusan ng bala. Sa taas yan. Dano. Nice. Hindi yung armor. Oo, sa second floor. Sa gilid. Pero tuluyan na. Baka kasama. Ayaw. Tayo na. Enemy UAV overhead. Waypoint course. May truck parating. Hati-hati. Pagbig ng pera si Jer. Yeah. Tuloy to, pera. Pera ni. Saan ka? Saan ka? Si ano? Sige. Pera. Uy, hindi. Para sa'yo yun, kuya. Tol, para mabuhay ka, tol. O kapag mamatay ka, mabubuhay ka. Si Kuya Eros. Ito. Ano? Eros, tol. Pera. Bigyan mo yung Mayroon Jer. po ako. Ito, Jer. Taas ka. Kulang pa to. Sa baba ba kayo? Uy. Oo, sa second floor. Ito, Jer. Launched an advanced UAV. We're exposed. Kapag may 4-5 ka, mabubuhay ka. Buyback. Vehicle mark moving here. Disregard that. Never mind. Recon ba tayo? 800 Gas kung grenade here. sumpat. Stun Gusto niyo grenade out. kunin yung recon? Planting AT mine. Ayan. Okay na naman. Natapon ko. Nasayang. Parang recon, tara. Setting waypoint. May truck. Pamuntang recon. Roger, transport.
Sorry, ina yung dog ko. Hindi ko na-realize. Nasa open pala ako. May pumasok, kakampi. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Dami recon. Supply stack. Oo, Recon contract ready. Recon ulit. kunin ko to. Proceed to the marked location and secure the area. Uy. Ako yan. Sige, dito lang ako kunin ko yung isang recon. After. Tapasin na lang. Sniper dito. Waypoint marked. Move. Recon intel secured. Solid work. May scavenger, oh. Recon contract ready. Recon muna tayo. Isa pa. Okay. Ito, kukunin ko ito isa. Proceed to the marked location. Tapos punta tayo, and secure bundok. the area. Waypoint marked. Move. Ay, nakuha niya na. May tao sa akin. Truck. Wala lang ito, bro. Pwede. Meron huminto sa akin. Ako Sa na Bumaba, ako na bumaba. ako ng truck. Punta ka na sa amin, Nick. Yeah. Arms mobile. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Allied cluster strike inbound. Dot. Fuse upgrade here. Sarap. Arms mobile. Flash dot ng puto. Nandito ba siya? Patay na. Patay na. Merong papasok sa bilog ah. Patay ka nung nag-landing. Dalawang loadout. Tatlo pala. Tatlo. Meron. Teka, may most wanted. Ow. Oh, shit. Sa akin. Safe zone located. Nice. Enemy Oh UAV shit. overhead. Ilan sa'yo, Nick? Ayun. Isa lang. I'm driving. End of story. Nice. Doon na, Nick. Tara. May babaril sa akin. Naglo-loadout siguro yun. Punta sa amin to. Recon intel secured. Solid work. Tara, Kinuha niyo tayo. ba yung pera ko? Saan niyo siya Ah. napatay? Okay. Dito. Dito. SMG marked. Thank you. Back Tara, home. let's settle. Dami natin pera. Kaya, selfie natin. Naka-ghost na kayo? Ghost Di muna pa, tayo. di pa. Pahingin pera, Grabe. Dilio. May kalaban sa kabila. Dari ko. Assault rifle here. Flight chopper inbound. Rare cargo. Tara. Uy. Tingin, saan? Sa taas lang, sa diyan. Tara. Waypoint marked. Driving. End of story. Daily, saan yung pera? Uy. Huwag na. Sa loadout. Dilio. Thermite going out. Sakay na. Closing in. Nakuha mo yung barel? Yun o. Thermite. Iwan ko yung pera doon, ah. Yaman na. Nakita niyo na? Ayun. Iwanan. So, Mamaya na lang. Git.
Nice. Good there. Uy, Lapit na. wala natin ang buhay. Isa lang yung buhay dun. Bumaba. Ay, hindi pala. Tek, pera ni ko. May ano dito. Taas sa ATV. Madali lang yan. Patayin. Thank you. Ano, Churchill doon? Churchill. Uy! Nabangga. Nabangga. May satchel siya. Oh, may Meron Churchill. niya Hindi sa ko na kalaban. siya satchel. Bangga ako. Ako, walang dala. Eh, kunin mo yun, kunin mo yun. Kunin mo yun. Baba mo na. Oh, May bala ako, may bala ako. okay. Doon na sa bundok. Or dito. Bili tayo dito. Dito na lang, man. Dito tayo bili. Para laos tayo sa bundok. Okay, may drone kasi doon. May tao. Uy, mali. Uy, Nahulog sorry. ako, pre. Nahulog ako. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Stun. Saan? Ay! Ang ina, na-stun ko siya. Dami pala. Moving. Bumaba, Nick. Tatlo sila. Down isa. Nice. Meron. Hindi ba Meron sa'yo. Saan ba? Sa'yo na. Marking route. Marking hostile vehicle. Kunin mo siya saglit. Ay, tangin ang yan. Dito. Nandito sa baba. Oo, sa baba. Oo. Dalawa sa baba. Down, isa na lang. Oh, Nice. dalawa pa sila. Oh my God. Dalawa pa? Na-down isa. Tara, balikan natin to. Ayan. Binubuhay. Nabuhay. Kabalik ako. Tatlo na. Alis ka naman. Alis ka na lang. Bili ka na lang dalawa. Buy station identified. Located a bounty contract. Scavenger contract. Pero may kalaban na Kunin ko. dyan. Never mind. May kalaban. Kalaban na dyan Oo, panigurado may kalaban na dyan. Located. Hintayin ko na lang sila na mabibili na kayo. Forget Okay, that. Pero may kalaban na. I see you. Hindi pa looted, mabubuhay ka pa niyan. Baba, meron. Doris? May tao ba sa baba? Wala. Ako pa ito. Ay, dun sa bus station. Meron. Saan to? Naririnig ko kayo. Aid station, if you're weak enough to need it. May tao dun. Kabil na. Dun sa harap nun, may tao. Got a field upgrade. Trophy system is live. Morale. Galing lang ako. mag-ipon na insan. Oo. Gusto mo mag-rotate? Buy station identified. Gusto mo Kasya rotate ba sa to sa left? dalawa? Oo. Buhay sa kalodot. Yeah. Meron rotate dito. tayo sa left. Patara. Ay, meron nakakyat. Not dead yet. Tangina mo.
Nice one. Nice. Buhay mo si ano. May isa. Papasok. Oh shit. Tao. Mamaya mo na. Kaya mo siya. Yan ah. Wala ka ng lethal ano. Dalawa. Nice one. Sabay. Daming Nice bala. one. Clay. Wala na, white man. Buhay mo si ano. May isa pa. Puti! May ibang team. Takbo ka pre. Dami. Oh, dyan ka lang dyan. Kaya ko ba to? Buy station identified. Uy. Okay ka lang ba dyan? Andiyan ba sila? Mauna ka na sa harapan siguro. They're targeting Oh, sa bus station. Mahirap dami tao. Meron na. Kaso may kalaban pa sabay. Ang dami. Aid station. Kaya nga, dami sa kanya. Kung ano, ang dami na okay. Wait lang ha. Dede. I'm hit. 50 remain. Pasarap. Shit. That's a kill. Sayang. May mag- Get yan. Daming tao. Ang dami na aking anak pa lang. King ka rin. Lebron James na dami. Ina, wala ng bilihan. Legit. Oo nga, no? Pambaril. Most wanted contract. Saan yung most wanted? Sa baba ba yun? Nasa baba. Shit. Your teammate Mahalan si has Batman. high value target. Keep them Dami naman protected. ganang king din. Good luck. Sure wrap. May Wala tao. pang barrel. Hostile foot Dalawa patrol. na threat mo, Nick. Sigurado Sila ata yung maglalagay threat ng ano yan, mga lethal. Tatapon ng mga lethal. Ang baril. Kakatabi lang kayo. Nag-king din yung isa eh. Harmless yan. Ayun, yun. Butang ina na dito. Online. Grenade out. Throwing smoke. Guys. Bunik. Butang ina. Uy! Tanong dami. Gosh. Ano na? Unfair, walang buy, man. Throwing dynamite. Nagit ko ng bilhin. Ikot. Gusto may bilog, pre. Takbo sa taas, C4 mo. Yes. Okay na. Good sir. Putang ina, bilis. Wah, bubuhay pa siya.
Buhay ko pa. Bakit ganon? Oo, 7 Dako nga seconds. buto brought you... Ano? Brought you back. Oh. Wala Ano akong nangyari baril. yun? King niya naman. Tayo mo loadout tol. 50 seconds. Nagantay din yung isa. Oo, hintay-hintay Yun lang. sa air. Located Tango. Ayun. Yan. No, antay din siya oh. Oh shit. Pupunta lahat sa loadout. Ay, nasa tabi ka na pala. Sorry. Vanguard. Lupit ng Vanguard ngayon, tol. Ay, nawala si Eres. Nawala ba? Uy, nawala. May na-disconnect. Easy yan. Baka nag-ano siya. Nag-play again siya. Yun. Ayun. Diyan na. Ayun. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy soldier incoming. All right, that's enough fucking about. Now we do this for real.
Kaya na mamili. So tayo. Pabilog. Battle Royale. Is that a drop point for your team, soldier? Never mind. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Scavenger contract located. Kaming recon dito. Found a recon contract. Found a recon contract. Found a recon contract. Let's get that recon Look at that. Let's get that recon dad. Cancel that. Tara, Recon contract. loadout muna tapos bala. Sige. Dating gawa. Magkasabay tayo ah. Meron? Dami? Oo. Dami. Clear to engage all targets. Kunin mo na lang yung recon. Dito. Move Stop to the dito. next area. Nice. Secure the perimeter. Sige. Recon na. Recon na. Meron dito sa recon. Hindi ko man lang matamaan ng pucha. Nasa buy station yung isa. Ah, dito. Kaya na yan. Ang baril. Taka sa akin, Rick. Sana walang baril ah. Tara, loadout. Ay, nasan ba kayo? Dito. Uy, Primary Nahabol ako. recon intel secured. ito pera, loadout. Taka dito sa akin. Dito tayo, may kalaban dito. Wala na. Ah, nag-read. Nag-ano sila, scab. Saan tayo? Ito, loadout. Sige. May dropping ah. Kukunin niya ata yung skull. Buhay tayo isa sa atin. May nagbasad. Ito, pera. Tawag nga buhay isa. Ayun. Enemy launching an advanced UAV. We're exposed. There's my next victim. Ay, tangan. Dito na pala. Saan yun? Wala akong bala. Sorry. Dalawa sa akin. Saan ka? Nandiyan pa siya? Patay na dalawa. Pero panik. Saan yun? Kabila. Yan o. Down. Nice. Oy, meron pa. Oh, isa pa. Oh! Wait. Tama. Ayun sa akin. Down silang dalawa. Nag-crawl sa akin. Nag-crawl sa akin. Down kaming dalawa. Down siya. Ito, sa akin mismo. Patay mo. Oh, thank you. Call yourself a killer. Get back in the game. Ay, isa pa sa amin. Babakat. Hindi na naubos. Putang ina. Putik yun. Tulit. Isa naman. I-reload pa ako. Dami. Wala akong ano. Babalik lang dito. Kinuha yung baril ko. Shit. No way. Alis muna ako. Setting waypoint. Scavenger contract located.
Kalaban. Yan. Ano yung bahay? Yan. Putang ina mo naman. Kilaban ka? May Meron? dalawa sa akin. May dalawa. Si ano muna? Baby. Si Budol-Budol. Ito ang loadout ko. Salbahis yun. Ay, hindi. Maraming baril dun kay Dave. Sige, sige. Kunin niyo. Ito pa kaya yung stock. Ah, nandyan pa yung loadout ko. Kaya let's pang stock. Ah, sige, baba ka na. Ako lang ka na. May kumuha na yung loadout ko. O, ginawa yung iba, men. Three, 4. Pwede na kayo makabili. Start. Check nyo lang. Baka may tao sa iHub. Primary objective accomplished. All supply box inbound. Tingnan ko makabalik ako sa loadout ko. Aid station marked. Hindi, babalik ko lang yun. Kapag ano. Located a supply box. Secure that position. Thank you. Hostile dropping into the area. May Watch drop, the may sky. drop. Babalik pa ka. Malayo to, malayo. Malayo. Isa ini. Kala kayo. Wala. Gusto nyo mag-loadout? Negative, negative. Wala. Bala? Bala. Or bala na lang? Ay, wala. Pera, Bala pera. na. Pera dyan. Ito. Wala, dyan na yun. Mabilis. Ay, nandyan na yung loadout. Tama. May bumuhay. Tatlo yung loadout ah. Tatlo Ay. binuhay. Got gas inbound. Safe zone Tatlo relocated. pa yung nabuhay niya, men. Itong loadout. Ako yung nabasag. May bala kayo. Enemy dropping into Wala, the wala. AO. Dami naglo-loadout oh. Shotgun. Ka-loadout. Meron pang isa. Shotgun. Dito. Right. Nice. Nice. Connect ka. Ano ba? What the hell? Dito, likod. Waypoint marked. Puto ko lang yung ano ko. Aim. Kaya ka. Got your back. At least I'm gonna stab you. Enemy UAV overhead. Saan yan? Nasa tabi ko. Naka ano, yun ah, special. Batrip naman yun. Ay nga eh. Abo eh. Rider na. Saan yan? Uy, what? Ito sa ano, sa may tabi lang ng loadout. Uy! Sa may basurahan. No! Ah, special Oh siya. my god! Oh Special. shit, man. Specialist.
Doon pa rin. Doon pa rin. May basura. Andiyan na. Uy. Sige, para malikuran mo, bagsak ka sa loadout. Daily flight. What? Uy! Return to base for debrief. Tayo na, Dali. nadala ako sa poste. Sandali. Bad trip yung poste ito. Nakita na. Yung? Lala ko sa may ilaw. Ka lang. Wait lang. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Ayo. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Scavenger contract located. No, you got it. Forget that. May mga stop. Scavenger contract. Scavenger contract. Scavenger contract located. Scavenger contract. Hard cop. Scavenge some gear. Check. Over here. Armed mobile. Hostile dropping in. Uy, may nauna na. Fuck. Targets are up. Get to work. Supply box identified. Marking location now. May tao dito. Doon na, scab. Sige. Tapos Wala load bang tayo buy dito. dyan? Meron, Buy meron. na. Meron, meron. Load out na tayo. Meron, meron. May tao sa harap. New objective identified. Friendly UAV Putek. overhead. Ayan na, Dami. nag-load out na. Wala, hindi. Sniper ang Wala isa. pa akong baril. Lo, ito armor, armor. Wala pa akong baril, wait lang. Wear a vest. Save your chest.
May palapit. Floater. Ano? Ere. Load out tayo sa kabila. Sa iba. Sorry, sir. May humahabol sa akin. Contest niyo ba yan? Oo, this again. Tara. Uy, may persa dito. Sa loob ito yung sniper. Uy, Yeah. Uy, kaya. Dito na. bubuhay ni. Enemy UAV overhead. Basag. Enemy hostile fire. Buhay ni. Nice one. Down. Teka. Contract Oh update. my God. New objective identified. Meron pa isa. To the AO. Hirap ba? Dropping. Dito. Ayan. Ito sa akin, dami. Ito sa akin. Oh my God. Walang baril. Thank you. Nice. Gulat ako, nasarapan ko na lang. Meron pa sa buy station, isa. Oh, Buy station. sa kabila. Di ba sila nauubusan ng pera? Mag-isa lang ba yan? Parang. Oo. Push na natin. Yung pumatay sa akin eh. Push na natin. Ano dito sa kabilang building? Down. Tara, para makalodo tayo. Uy, sa akin. Uy, sa akin. Tara. Oh, shit. Sa likod. Fuck that. Yoko na. Yan tapos. Ilan sila? Bagong team. Saan, sa akin, lads. Bagong Daniels. team. Sa Hills. Daniel, lagay mo. Meron pa pala sa akin. Dalaw. Ano pala yun? Daily, alis muna tayo, Daily. Sayang pera. Daily, nasa Hills lahat sila. Alis muna tayo. Meron pa sa akin. Sige. Saan tayo? Kunin yung scope. Kunin ko na. Dito muna ako, safely. Bili ako loadout. Kaya. May tao. Ay, may tao. Safe na ba sa'yo? Pwede na ba dyan pumunta? Dami ta. Ilan yan? Ay, ito. Isang team. Oh, shit. Kaya na yung saan. Alas. Yeah. I cannot. Ano? Wala na. Primary objective complete. All supply boxes down. Loadout na yun eh. Forget that. Uy, nakalaban pala dyan. Buy station, nandun pa rin. Baril. Kuhayin ko lang saan. May tao sa akin. Smoke grenade. Diyan ako. Takbo na ako Punta ako sa buy station. May tao sa bus station to. Dito sa Oo, dyan. sa iba. Squad, dyan sa taas. Ooh. Dito na sa akin. Hindi yan tapos. Balik ng balik. Yeah. Maganda bumaba sa secluded place. Alis ka na, Nick. Reset ka na, Nick. Loaded na sa kanya. Labang ano dyan? Baka lang. Yung most wanted, ibaba. Yung pera nalabasan mo. Ay, putik, sorry.
Yun, may pera Your pa. teammate has been Napasag mo. designated as a high-value target. Guard them at all Baka times. silalim. Silalim. Yan, yun sa Right? left. Diyan. Kotse din. No. Dito po. Ay, may tao din. Dito lang. Bitch. No! Uy, higil. Here we go! Shit! DR pala. At tinamaan yung makina. Pa rin si Derrick Rose. Shit. Aso. Yeah, sorry. Ingin. Aso mo yun? Kapansin.
Wala ata. Tagal. Ayun na, nandiyan na. Yun na. Ah. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy soldier incoming. And there's like snowboarding and shit. Enemy soldier incoming. Let's go. Let's go. Battle Royale. Kaya naman Mark the drop pumili. point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Scavenger contract located. Check. Kung may buy station dito, di ba? Dami yan. Tulong dami. Meron. Load up tayo agad. Tapos bala. Meron na. Data din. Ay, hindi. Meron. Mag-isa lang yata to. Parang mag-isa eh. Likod ni Pumpkin na. Likod ko. Ayun, meron. Meron. Hindi, punta sila sa ano? Buy station. Ay, punta sila sa scrub. Vice station tayo. Dito. Ano, buy station tayo? Buy station tayo. The area. What Larat. Likod mo. Sa likod ko. kill them all. Ano? Oh. Ito, pera. May pera. Ayun. Pera. Takan. Yes, pera. Ah! Continue lang. Oh, shit. Down. Wala. Sorry. Oh! Wala na. San Fernando. Nagladas na. Bilis. Oh, taragis mo. May market na pala dito.
Red door, oh. Sinong gusto? Tara, tara, rider. Stand by for Okay. movement. Ayos. Sige, mag-rider na ka, mag-rider na ka. Saan yung red door? Dito sa taas. Blue pin. Pwede na tayo mag-loadout. Wala ba? Sa labas. May buy station sa labas. Enemy UAV Loadout muna overhead. tayo. Gas is moving. Yung layo mo, pre. Tao. Dali ako. Friendly advanced UAV marking target. Pero Saan ba loadout? Pero, Head for target Buy station identified. sa labas lang ng airport. sige, sige. Vendor mark. Diyan na tayo. O, sa likod. Sige, sige. Kahit saan? Papakuha na lang to na sa ilalim. Friendly sentry Sige, gun sige. online. Pili na lang ang loadout. Get to safe zone. Friendly advanced UAV marking target. Objectives updated. Move to the next location. Oops, kapitod ko yan. Red door din ako. Loadout drop inbound. Sigurado tayo. Layo ko. Mark the care package. Tapos yun yun. Ay, labasan nito. Kunin ko tong scarf. Friendly UAV overhead. Ano, tao dito sa buy station? Enemy UAV overhead. Have eyes on. Puta, may tao. May tao sa scarf. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Umalis. Ay. Ito pala yung loadout ko. All supply boxes found. Armor Solid here. work. Ah, Enemy sentry gun active. tayo. Scavenger ulit. Recon na. Scammer na. Walang pang buhay sa atin. Oy! Oy! Oy, oy! Dalawa. Oy, oy, oy! Nyari din. Bilhin ka na namin. Ano yung scarf? Yung ano ulit? Supply box Poste. identified. Marking location now. Si, Ako na bibili. Sige. Tapusin ko scarf. Enemy UAV overhead. Objectives updated. Move to the next location. May ammunition box pa ako. That ride. Pa-drop. Tingi. Ammunition box? Dropping ammunition. Supply stack. 30 lang ako. Lethal grenade here. Dati yung pera tala. Oh. Trail na to ah. Si, ano, bigyan mo? Kay... Ano ko to Talads ah. Enemy team is tracking your position. Need some cash. Objectives updated. Move to the next location. You've got a loadout drop inbound. Parating, Sa storage? sasakyan. You've got gas
gas inbound. Pupunta dito, pupunta dito. Lumabas eh. Sa akin? Ito yung mga tao nag-aalala. Bago. Nandun pa. Hirap na yung bag ni Nicky. Kita mo, Lods. Ay, wala ko eh. Okay ka. Hope they like surprises. So, yun. Okay na. Sorry, sorry. Wala pa rin dito ata sa storage. Ayun o! Fuck, nasa taas. I can drive. Nice. Thank you. May Balikan ko may lang isa. baril ko. Squad. I'll take the wheel. Tropa dito. Gas is moving. Sa dalawa. Okay. Ay! May isa pa. Sa may loadout, sa may loadout. Meron pa dito sa akin. Dalawa. Down isa. Tatlo down isa. Dalawa na lang. Nice, nice. Please. All supply box relocated. Enemy UAV overhead. Meron pa. Ay, kanino ba yan? Dito sa harap ko, pre. Harap lang eh. Uy! Snipe ako. Pagbasag. Ayan na, ayan na. Wait lang. Wala yung baril ko. Buhay! Ay, muntikan na. Thank you. Nandito lang siya. Bigyan niyo pera si Eros, oh. Alasado. Uy, sa akin. Likod ko. Basag yan, basag. Sa ano? Na-down mo na? Wala, hindi. Down na bumaba siya. Enemy Din pa rin sa UAV taas. overhead. Sasakyan sa likod natin. Eros, pero, oh. Dito ako. Sige. Lika. Thank you. Saan yan, Daily? Uy, mayroon pa ako dito. Down na yun. Tang ina mo. Naubos. Eh, may selfie yan siguro. Ay, imposible may selfie yun. Wala sa yan. Papakumatay lang. Supply choppers inbound. Take them out and secure the cargo. May bababa sa kanya. Pero sa rooftop. Babayin. Labayin ng bomba sa taas. May littles ka. Ay, hindi ko mabot. May bomba pa, pakibomba. Wala na, naubos na dun. Sa taas yan? Ay, dalawa sila. Pucha. Galing gulag yung... Ay, galing ano sa... Yung isa. Para respawn lang. Sa taas pa rin. Kahit din sa taas. Oo, na kami na. Ka lang, ah.
Saan na lang yun? Bumaba? Kung ba siya? Meron pa. Hindi. Dalawa na. Putek. Nabol ako. Sa akin. Pinupush ako. Sa loob. Ayun. Ayun na ba? Layo ko, sorry. Uy, dito ang puta. Meron pa sa baba ang puta. Putek. Abang putek. Sa baba yun eh, yung ano, sa banyo. Meron apat sa taas. Bago. Balik lahat. Tapos pala dyan, ano? Exit. Unless you want to see the insides, we should get Nice. Oy. Thank you. Allied cluster strike inbound. Tang ko na yun ah. Ay, mayroong kalaban niya. Pwede pala mag-self-revive eh. Strike inbound. Mayroon ng puta. Are you kidding? Wala ako. Kalaban eh. Kaya ba mag-load out? Hindi. Mayroon dito. Meron sa akin. Be advised. Tapos sa'yo, Daily. Precision airstrike inbound. Ay, tangin ng... Dami dito. Pambaril. Putek. Walang patawid ah. Sorry. Hindi yung makalaban. No! No! helo located. Tara, Daily. May May tao. Bitaw dyan. May tao dyan. Cannot anymore. General ka? Yeah. Supply run. Ay, bumabaril. Supply run contract identified.
Oh, tangina, walang baril. May tao dito eh. Nagkaubusan ng baril. Walang baril dito. Wala. May loadout dito. Ay bala, wala namang baril. Plenty of targets. Hiking dito sa baba. Sa open yata. Enemy soldier incoming. Parating na, parating na. Loadout nila yun eh. Ikaw yung nagtapon? Gas inbound. Safe zone relocated. Throwing tear gas. Dami sa akin, pre. Ay! Dami. Second floor, second floor. Sa taas. Dami. Sa tower yata yun eh. We'll be back to Tae. Yeah. GG muna ako, kayo muna. Village. That's it. Ayaw na nila. Dotal pa na.
Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Scavenger contract marked. Roger that. Dami ah. Those bastards have a sight. Move to the next area and secure the perimeter. Tango. Ay, nasa likod ko na lang pala. You're in the gulag now. Fight to earn May gulag to. redeployment. The fight's begun. Practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Fight's ready. Get ready to fight. You're next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Throwing Molotov. Grenade out. Going back to the front line. Earned it. Your teammate is redeploying. Stand by. Enemy
soldier incoming. Ada kalaban tayo sa. Dada. Ayun na. 80 tower. Wada, duwada. Gas is closing in. Give up dun sama. Enemy helo. Down. Ito hindi kaya na sila eh. Tango. Setting waypoint. Ito. Nanda nga napatay eh. Nadang ko di kadwa na dito ni. Ano, nantay samot dun. Wipe. Nice, nice, nice. Contract failed. Sharpen up. Porta na di eh. Dati armor mo insan. Ay, the truck. Ito eh. Ay, awan. Dati ni. Anyone need body armor? Ang balat yung missile ko. Sayang. Nandun na. Panjibay station. This one na. Awan, nagpakamatay. Dato yamin na kita yung kwarta na eh. Agbagtit di, agbagtit. Pag-tit. Nag-loadout. Ay, kurang pa eh. Kurang pa eh. Nasapay nga bag-tit. Dati sakto, the box ito eh. Ready to do. Bigyan nga ito. Dan. Ay, kurang pa ito. Kwarta na. I'll take the wheel. Anyone need body armor? Dito eh. Ay. Shit. I'll take the wheel. Ada balat yung missile mo ta. Insan. Awan. Sniper da. Ah. Requesting area read. Takon. UAV Oh, Dottan. entering the AO. Sige. May tao dito eh. Building. Building jay. Yung orange. Dito yung tilugan mo ibarsak insan. Ah, sige. Oo. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Loadout drop inbound.
closing in. Relocating the safe zone. Sakto pang ghost dati may isa. Friendly loadout drop on the way. Tanda-taran. By station. Tibol. Ada motor tayo likod. Kaslasan. Bagtik ka? Kaslas to. I can drive. I can drive. Ghost yan insan. Ay. Baru gayam dah tu. Got gas moving in. Alah. Move to the next area and secure the perimeter. I can drive. Eh. Sayang. Derby mo ba nito eh? Kumpay bala ko. Nagloot naman pa dito. Dito pa nagtambay. Naka-AR ka? When? Ano naman nagalat eh, aglot dito yun eh. Balak eh. Sa truck dito eh. Nga? Sa truck dito eh. Rimwar. Pagit Shut ka the bala fuck, mo. bro. Timan nga ubeng. Namalamusar. Inamalamusaran. Oh, data. Good no.
May saka pa Kagaya yung bitaw. bagtay. Kasi lang makabaal. Relocating Ang makabayan safe zone. tiyokin na. Kaila ormot no. UAB ka, kaya mo. Yata. Dati niya di kwarta is Sige, babam latat. ko. Salat sama. Get me recon. UAV entering the AO. Dali, dali. Waypoint marked. Move. Pantalitan rin. Indicating waypoint. Iko ah. Jai, tabangan. Ini. Ito lang. Forward talabas it. Tang maipit. Sige, sige. Tang maipit. Be advised, UAV Dapat is Contract failed. mga tajeri na ito. Tajeri. Gas is moving. Stand by for coordinates. Everyone is in safe zone. Planting AT mine. Audio by station. Found recon contract. Move to the next area and secure the perimeter. Jack banget. Enemy UAV overhead. Di sa buy station. Kita mo? Nya? Kita nag-load out di buy station. Yung nagapunta. Dada. Armed mobile. Oh. Buo yung tigay duwa dyan. Mabalintalaan di ko ada. Ay, iwanin. Kita mo nag-load out to. Pakagsubli na. Biwisit ko na tigay duwa. Karam. Makaramanda pa yung loadout ko man. Gas is moving in. New safe zone located. Piman, di duwa nga ubeng. Kaya mo pa nito eh. Yan saan? Head for target location. Ito eh. Nya? Kaya mo pa ni Jay. Waypoint. Orange. Sige, sige, sige. Tagging armor.
Kalaban ito'y by a station. We're too late. They already ransacked the place. Pick it up. Get to safe zone. Hostile foot patrol. Gusto ta di unagin san. Dataw Sakto nga to ah. Sakto. Stand by for Duwa da, dataw dita. Tatay. Ito. Diyan sa dyan nag-track. enemy UAV overhead. Yan ni. Setting waypoint. Adios. Contract, it's over. Trophy system deployed. Ito JK. Monggarag. Stand by for coordinates. Gas is closing. Get to the new safe zone. Mga atapay gaya. Dapat kag dyan tajay left eh. Mga tajay left. Sige man agrikos ta. Dapat tao ah. Friendly loadout drop on the way. Well. Hostile maneuvering. Unahan tan. Abangan ta dito eh. Uy, dahil. Dapat la naududing am sita. Southeast. Jalikod ta. Okay. Southeast. Ito yan. Need medical attention. Ay, dapat Ay. nga to. Ay. Ay, Naiipit ta. Come back stronger next time. Tsaka mga dagayan pa yung likod. Grab some target practice while you can. We're deploying soon.
Enough practice. Time for the real thing. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Avoid the gas, get to the safe zone. Clear to engage all targets. Enemy soldier incoming. Kadwata? Ada? Awan sa kadwata eh. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Babawi kayo na. Kurahin ka man lagay ka. Pwede dumarok. Kita kayo sana. Ha? Kita ka lang. Dito yata. Acknowledge waypoint cohorts. Hostile foot patrol. Hostile foot patrol. Ayan, orange yan. Gas is inbound. Kapula dito eh.
Located bounty contract. Ada team may shooting dito bangal. Stand by for coordinates. Lock data bounty. Sige, DJ siya nga ito gata. Lock lang dito. Tao dyan nga to. Hostile foot patrol. Hostile foot patrol. Hindi matamaan po. Malfunction ti barrel. Marking rally point. Nagtapa na dyan may sa kadwa na yun siya na. Pwede may isa. Kung nakita. At tilikudan. Over here. Stun. Si Ramon. Ang bahala ko. I'll drive it. Located bounty contract. Pati... Positive ID on the bounty target. Sort them out. I'll drive it. Got a loadout drop inbound. Enemy precision airstrike. Take cover. Gas is inbound. Marking new safe zone. Enemy UAV overhead. Awan armor ko yun siya. Dati armor box ko dito. Ang tayo bahala. Ang tao dito yung ko. Bounty target is down. Well done. Palintag loadoutin saan. Vendor marked. Makapangkatay. Scavenger Kaya napatay mo dito doon. Happy manaw. Ground.
Sige, paano? Supply box ready for pickup. Si Rian nakatrack diyan may isa eh. Contract update. New objective identified. Spotted some cash. Nagatahan ta. Load out. Saan? Naka-load out ka? Uy. Awang kanya. Nagatan ko load out datoy. Gensan. Awang kanya load out ko pa eh. Sige, sige. Dito yan, dito yan. Tingaton. Friendly loadout drop on the way. Armor mo. Dito na eh. Saan? Kada extra balam ta AR. Makaduwang around. Bitcal rounds located. Okay. Palpasan na yan. Tracking contract objective. Nya. Palpasan lang dati ka. Sayang. Sige, sige, sige. Nakalaban. Jai. Ito yung scavenger. Panje load out. Stand by for forward. May salad yung load out dyan. Ay, may salad. Uy. Contract updated. New objective identified. Saan man? Kagos kan saan? Uy. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Apa ya? Down. Pakukumalaan di ka. Come on. Aja load out. Napatay mo? Diyan may isa lang. Adu pa dito eh. Raibur show. Gas is closing. Get to the new safe zone. Dumparam. Tamat. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Down. May pala jay. Nagaduda. This is the gulag. Survive and you can redeploy. We got a Pagam ay mana talo kayam talon sama jalo daw tiya. You're next. Nya? Talo. Talo nga grupo? Talo nga loadout sa diya. Win here and you return to the front line. May salad eh. May salad yan. Talo din. Uy.
Napanak ka kay Dark. There are. Stand by for redeployment. Kalaban ito. Ditak mo tayo mapan. Can't reach the objective. Scrub the contract. Scavenger contract located. Located a supply bin. Secure that position. Contract updated. New objective identified. Located Tango. Yeah. Objective location. Tagging Gas aid is station. closing. Get to the new safe zone. Thank you. Indicating waypoint. Marking AR for retrieve. Ato. Gas is moving. Dakti banger rin yun sana. Sige, sige. Niya? Sige, sumarno ako. Ang tao dito eh. Enemy UAV overhead. Taking rounds here. Pangir ng building.
mobile. Nakadali pa rin ako. Mayroon papunta dyan ah. Gatekeep mo. Matawid sila sa bridge. Ay sana sa ilog.